Şu muzonu baykayız, mana baykayız 40 ming alıp kelyaptat эле жаңы эле. Ama o balдар 500 сом koşup paydasına bereli dese bolbodu. Maga kelgende эле 500 сом koşosуң, 1000 сом koş dedi эле, 1000 сом koştu jigit. Anan oşontип 41 mingге satıldı. Erkeği eкен ketти. Gördüңүздөр bazar ушундай. Мондай музолорду көрсөтөбүз алдыда. Биз менен болуп каналды колдоп тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Байкем ушул торпокту сурап атат. Жаңы эле сатты эле, ушуну сурады. Бирок бербеди. Oyuna top келбеди окшойт. Кетти байкебиз. 5 миң экен ушул музол. 45 миң дейт. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 14 март 2026 жыл биз Чүй облусу Сокулук мал базарына келдик. Туугандар, могу койлорду тартып киргиздик. Кирип көрсөңүздөр болот. Азыр могу жаңы туулган музоолордон баштап чоң музоого чейин көрсөтүп беребиз. Биз сиздер баягыдай эле каналды колдоп, тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Анда чогуу кеттик. Канчадан болуп атат жаш музоолор? Канчадан экен ушулар? А? Тууган, канчадан? Ургачыларбы? 35 миңден ургач. Ассаламу алейкум. Моңуз канча? Берем да. Я. Sen bana tutun. Канча мол? Tigi ver atkan. Tigi ver atkan tuda. Tigi vergen 30. Erkekten dip durdu. Başka cevap vermeye atat mail. Mo semin talası kança? İçindeki. Ya. Verim mi? Kança? 45. Cevap da vermeydi. Assalamu alaikum. Kança ekan şu? Esi yok bu. Sizdikiçi? 40 erkek mi? Erkek. Ama mana erkek 45 deydi bayköz. 45. Jürek kaçta gene? Soda boldu bayke? Kançaga berbediniz? 40. 40 he? Yaxşı. Sodanız versin. Ama bu kança eken bu bağısı? 55 lira oldu. 55 ming deydi. Kaçan çıkart bu? Çıkart buyursa tüşke çeyin. Erkek mi? Ova. Don kava. 12. Görünüzdür. Bu kança eken bu bayke? Şüt tazda. 70 lira. 70 erkek mi? Mana 70'ten deydi. Bu kolu joğun eken ötü. Moğuçu moğu. Bu dili 70 mi? Bu da 70. Kançadan soda oldu? 58'den. 58'den berildi. Rahmat. Yakta şıtır bayga maktasan aldı. Kançaga gitti uşul? Kançaga? 51'ge. 51, rahmat. 51 mingge mana satılı akçası sanaldı. Moğu kiçineki kança eken? Ya bayke. Bağısını aytıp bana. Ha aytpay. Soda olup ne? Kança eken? 50 doğatat men. Men bayka 48'den. 48. He. Olur den. Buga. Men 46 örttür bayka. Men 2000 koşum. Beriniz bayke 48. Bolbay kalabı. Hande. Sal var da Sal var. Ha, makul. Kişine koşsun dedi. Boldur, git. Kançadan kişineki? 27'den deydi. Urgaçılar mı? Kança gündük? Ya. Bir gündük mü? Bir cumalık mı? Bir cumalık şey. Bilmeydik. Sen kançadan mı olun kişineki? Bağısını aytıp koyun. 40. Erkek mi? Erkek. Bir cumalık. Mo çoğurakları çı? Kançadan? 65. Ya 65 ming 3 aylı erkek mi? Erkekler eken. Жақсы. Çoğanak çoğanaklarını tartıp gösteririz. Alanı gösterip koyuyor. Belki ala kança eken ala? Kalıştın. 35. Urgaçı mı? Urgaçı. Kança gündük? 10 gün oldu. 10 gün oldu. 35 ming. Kança çeyin soda oldu bir bağ oldu? Bağ ollek. Ollek. Yani sodanızı versin. Assalamu alaikum bayke. Kandaş? Yakta görüp attır. Urgaçılar. Kançadan boladı? 45'ten. Urgaçılar 45'ten. Yaxşı, kettik ana. Bular kançadan bayke? Urgaçılar. 50'den. 54. 50'den deydi. Üçöv eken. Assalamu alaikum. Kandaş geldik. Kana. Kaysılar sizdeki? Şular sizdeki. Erkek urgaçı? Erkekler. Kança aylıktar hem uşlarınız? Var 6 ay bolup kaldı. 6 ay bolup kaldı. Bağlarıçı? Bağları 63'ten sonra. 63 ming somdan erkekleri suralap atat, he? Жеті областан көрүп аткандарга доставка кылып берип атасызбы? Номер калтырып коюңуз, балким алам деп калышса. 704 береміз. 0704 81 81 46 99. Мына канча баш бар? 9 var. 9 баш бар экен. Байкеме чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Макул. Өтүп кетейин байке. Канча сиздики? Качка? 140 lira atan. Экөөнү 70'ten. Эркектер, he? Экөөнү 140 70'ten. Рахмат. Тугандар. Муналар канчадан экен?
Assalomu alaykum. Bağlar qanchadan bo'lyapti? So'ningmi bu qunozim turpoqdir ya? 65 bin. 65 mingdan qunozimlar. 65 mingdan. Jaylov ayday turganlar ekanda. Mana shunday turpoqlar ekan, urg'achilar ekan, do'stlar, tug'andar. Qana, inim qanchadan? 65 erkekmi? Bularchi bulari? 60'dan mı? 60'dan deydi. Qancha oyliklar bulari? 3 oy bu. Galıştın. Qancha qaldınız? Ya. 65. Продается, да? Da. Ha, 65 mingga sotyapti. Erkek ekan. Urg'achi ekan, urg'achi. Urg'achi ekan mana. Shvis deydi. 65 deydi. Mana. Tejiletmi u vaqtda urg'achi turpoqdir. Qandaysiz? Qanchadan bağlar? 56 mingdan ekan. Qana 56 mingdan. Alıcıroqdan ko'rsatayın tug'andar. 56 mingdan deydi. Qancha ekan bu targ'il buqa? 70 ming. Yaşı bir yaş mı? Ya. 8 ay? 8 ay deydi. Altı kalasın mı? Alo. Soda oluyor da erkekler. Bunu sana hesaplayıp verdim. Çok. Bunun besini hesaplayıp koyduk. Sanki 4 bin 5 bin azat gelip kalacağım. Ben faydası çok şey falan. İnsanlar kaç payla alıyorum. Yutasın. İnsanlar kaç pay. Yok. En yakışını alıp veriyoruz. Kaç pay insanlar. En yaxşısını alıp ketip otasın deydi bayka özü. Yok. Neyli? Şonda bir ne? Ziyan tartmayın. Ben ziyan tartmayın. 65 he? Sodası. Cigitçe. Rahmat. Mana 65 bolup. İyi mi? Tristan adayım. 500 son kaç lira? 65. Qanchaga aldınız oşanda? Tuğan. Evet Tuğan. Qanchaga aldınız oşanda aytıp qo'yingizchi. 65 tane. 65.500. Buyursun. Mana assalomu alaykum. Qandaysizlar? Buqalar qanchadan bo'lyapti? 80'den bayken. 80'den. Yaşlarıçı? Bir yaşka çeyinkiler. Bir yaşqa cheyinkilar ekan deydi. Qancha baş var? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 baş. 14 baş ekan. Nomer qoldirib qo'yasizmi? 0709, 0709 18, 32, 05. 18 32 05. Çalıp ko'ringizlar mana. Savdolar bo'lib o'tadi. Yaxshi. Yo'q, qo'lingiz bilan tart. Ha. Bizni tartmadingmi deydi. Qana navesni astini ko'raylik o. Savdo qilib. Oho, aqchalar sanalyapti. Qaysi savdo bo'ldi? Qanday? Yaxshi, qaysini sotding? Bu başka. Boshqa. Ha, bo'ldi. Bunda urg'achi torpoqlar bor ekan. Jaylov ayday turganda kecha bir tug'an shuna urg'achi torpoqlardan tartib bağlarini bilib beringchi, jaylov ayday turgan. Qanchadan? 68 dan ekan mana bir tug'an chuydi. Emi bağlari suralgan bağlar 68 dan tushirib beradi. Tushirib beradi. Biroq cho'ng ekan mana. Bir yaş bo'lib qolgan. Yoshlari qanday? Bir yaş ekan bunaki. Yoshlari shunday bo'lib qolgandek. Ko'ringizlar. Sen satasınmı? Nomer aytpaysınmı? Yo'q, aytpaydi ekanda nomer. Mana bu yoqda da bor ekan. Bu yoqda bor ekan. Qanchadan bayka bağlari? Ya. Qanday ez yo'q. Basin bilmaysizmi? Bo'ldi. Basin bilmayman deydi. Qana bu yoqda da savdo bo'lib o'tirdi. Shu. Var mı? Oo. 50 bin verdim. Qaysi savdo bo'ladi? Assalomu alaykum. Alexander. Qanday? Qaysi? İşleriniz yaxshi? Dech olыңыз. Qanchaga shuni aytib qo'yingizlar emi? Kiçineki 50 binge verem de. Urg'achimi? Urg'achi. 50 mingga berib otasizmi? Arada şvet. Siz qancha olyapsiz? 48. 48. Ha, rahmat. 50 mingga berib 48 beryapti. O'tib ketaylik. Ana o'tib ketaylik. Oh, savdo yaxshi bo'lyapti. O'tib ketaylik, ha? 48 beryapti, 50 ga oldi ota. Nima 1000 so'm, 500 so'm tushiradi. Qandaysiz? Qancha bu angus? 80. Ya. Erkekmi? Erkek 80 ming. Angus ekan. 80 deydi. Qana yuringizlar anda biz menen cho'ng buqalardan tartamiz. Buqa qancha tug'an? Bahası 85. Qanchaga savdo bo'ldi? 74. Ha, yaxshi. 74 bo'ldi. Bu vaqtda buqalar bor ekan. Assalomu alaykum. Siznikimi? Cho'ng buqalar qayerdan olib keldingiz? Qayoqdiki bular? Go'ldiki. Norvegiya. Go'ldiki ekan. O'ta mixti ekan, go'shti beza. Qanchadan so'rayapsiz? Grup 130'dan. Düngüne 130 ming. Qancha baş? 9 baş. 130 ming. Eng mixtilar shu jag'ында ekan. Bardigi yaxshi ekan, biroq, ha? Nomer qoldirib qo'yingsiz ham, shundaylarni olam deganlarga. 0505 05 Aytыңыз. 58 75 Go'ldin buqalari. Çalıp baylansangızda dastavkalarını uyuşturup beradi.
Жаштарын айтып койбойсузбу? 1 жаш деген. Булар өзүбүздүн жергиликтүүбү? Могу үчөө палтараш келген. Мына ушундай туугандар ээси менен сүйлөшө бересиздер, чалып байланышып дегенде. Кана өтүп кетели. Бул торпоктордо жүрүш да кыйын, тебе берет. Мына ушулар, Мынакей. Жок, тартпадым мен, байкем. Ушунчалык да эме. Канчадан баалары? 100. Эркектерби? Букалар 100-150 дейт. Жакшы. Эже кандайсыз? Жакшысызбы? Канчадан болуп атат булар? 63'ten de atam. 263 миң сомдон. Ургачылар, Urgaçılar. Ушундайларды издегендер болуп атат да, эже. Жайлоого айдайт элек деп. Номер айтабызбы? 0700 0700 менен 18 18 43 43 48. 48 мына. Тамара эже экен. Ала тургандар чалгыла, мына эжем тынчын албай. Мынакей, ушундай торпоктордон таап бере берет эжебиз. Жакшы. Кеттик, мынакта тизилип турат бу торпоктор. О, бияк таптаза го. Канчадан экен баалары? Булар кандайсыз? Бааларын айтып коңуз бизге. 65 миң сомдон. Соода кылып атасызбы? Соода кылып атасыз? Болду. 65 миңден. Өтүп кетейин, Мына, кичине коюп бересиң. Соода болуп атты. Өтө күчтүү соода болуп атты. Элдерге сурайбыз азыр. Ушулар соода болуп атабы, тууган? Канчадан болот? Айтып коюңуз. 99 да? Мына. 99 дейт. Мына. Түшүнгөн жокмун. Байке кайсын алып атасыз? Макул айкем алган жокмун дейт, бирок 99 деп айтты ээси. Эл өтө көп. Булар канчадан болуп атат? Баалары. Кандайсыз? Bağları 85'ten. Ургачыларбы? Буладында 85тен. Соода болуп атабы? Канчадан? Айтып коюңузчу, канчадан алып атасыз? 74 74.500. Рахмат, Болду мына. Бар-барака деди. Канчадан алдыңыз? Байкем айтпайт, кеттик. Ушундай адамдар болот. Ва алейкум ассалам. Айтпайт, көрдүңүздөрбү? Мына ушул жерде жакшы букалар бар экен. Көрүңүздөрчү. Канчадан бул? Жаштары кандай айтчы? 115'ten aka paltaraşkalar. 115 миңден. Палтарашкалар дейт. 1,5 жаштыктар. Мына Жети областан көрүп аткандарга доставка уюштурабызбы? Uçturağız eğer. Номер калтырып койбойсуң? Көп 074. айтпайт экен. 074 43 81 81. 43 81 81. Biz ayta berебиз. Сиз айта бересиң, анан Айта беребиз. мен да сурап коем да, көбүрөөк айтпай атат номеринчи. Bana bukalar. Мындай болору канчадан болот? Boloru 11'den bolsa verem. 111'den mi? 111. 4 milyondan düşürüp verem. 4 milyondan O Kırgızstan Bişkek için 200 içi olsa dostavka бесплатно. Özümüz maçta kirip veriyoruz. Çetke olsa Sal verесиздер, Сүйлөшөсүздөр, Kamazlar var, tap Бар. veriyoruz. Болду, содаңарды берсин. Эгерде кимде ким ушундайлардан алам дегендер болсо, кайрылыңыздар, номерлерин айтты. Кээ бирөө номерин айтпайт экен да, кээ бирөө айтат, сурабайсың бу номерлерин деп. Ушул балдар айтып турат номерлерин. Мына ассаламу алейкум. Канчадан экен баалары? Келдик. Бааларын бир айтып коюңузчу. 500 миң сомдон, ар бирөө 500 миң сомдон. Орозодо андай айтмак. Канчадан? 86 миң сом. 86 миң сомдон, 8 баш бука бар. Мынакей. Көрүңүздөр, бул жерде бири-бирин тамашалашат. Туура түшүнүңүздөр. Андай адамдар дагы бар. Жок эмес. Достор. Кунажың канча экен аба? 100 миң суралып атат. Жашы 2 жашпы? 1 жаш. Сементалдын каны бар. Канчага чейин соода болду? 80'e vermedim. 80-ге бербедиңиз. Макул, соодаңызды берсин. Мына канча экен ушу бука? Баасын айтып. 100 миң жашычы? 1 жаш. 1 жаш. Канчага чейин соода болду? Болду. 90га бербей атасыңбы? Кошсо бересиң. 90.200 kısa veririm. 200. Болду мына. 90.200 болот буюрса. Соодаң берсин. Мына букалар бар экен. Ассаламу алейкум. Канчадан? Кандайсыз? Bunu 4'te 85'ten sıralı. Мына 485 миңден. Мына чоңу? 115 миң экен. Кашка. Ушул байкем дагы, сементал. Номер айтып койчу элеңиз. Номер айтып койбойсузбу? 509. 509 77 22 75. 77 22 75, Çalыңыздар, Расында, достор. Şu менен видеону жыйынтпайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Чарбаңыздарга береке берсин. Ассаламу алейкум. Кандай чечпей кой. Иштер жакшы. Денсаулыктар. Канчадан букалар, Ургач торпок 57 миң. Ургач торпок 57 миң. Алтайлап. Ва алейкум ассалам. Кандай жакшы? Бу канча? Kameradan görürsün. 96 ming. 96 миң дейт, мына 90. Буру швиц. Жашырчы? 9 ay. 9 ай дейт, мына. 9-10 ай. Канттын жигиттери алып атат бул жерде. Охо. Мына. Туугандар, мына ушул жерде швиц кунажындар бар экен.
Tazalar eкен. Mına görünüp turadi. Ушундайлардан алам дегендер көп негизи. Азыр сурайлы. Баалары канча эже? Bu 1 yaş 2 aylık. Бул 1 жаш 2 айлык. Мына желинден көрүңүздөр. Баасычы 145 миң сом. Мына 1 жаш 2 айлык. Görüңүздөр. Буларычы Bunlar 115'ten. 115 миңден. Жаштары 9-10 aylık. 9-10 aylık. 4 başpı. Buka da var mı? Bu kadar var. Buka da var ki ne? Buka? Var. Uruktuka. Bağısıcı? 160 bin. 160 ming so'm. Mına buka bir yaşlık. Okunaçınlar жақшы ekan. Emi nomer kaldırıp koyunuz. 0703 0703 28 28 15 22. 15-22. Çalыңızlar mına ki ecege. Maldıkka, kimdeki mal kılam desem mına görüңүздөр. Жақшы ekan bro. Dostavka kılıp beresiz mi? Maşina tağıp beresiz mi? Buyursa, akçasını törep alışa töstөр. Maqul, sodаңызды bersin. Mına çalыңızlar, ejenin nomerini alıp berdik. Şunday. Bolar kimdik ekan? Qanchadan? 110'dan ekan. Qancha baş? 2. Mına 2 da. Жақшы ekan. Nomer aytamiz? Aytıp qo'yinglar. 708 0708 89 89 59 59 08. 08. Mına 2 baş esinin nomerini alıp berdik. Tushunib beresiz mi? Buyursa, Yaxshi torpaq. жақсы maldıqa. Maldıqa. Mına çalыңızlar. Şunday.